قعدتك حلوه يا صاحبي، ما تشبعش منها، بس انا مستعجل همشي بس عشان متاخر. اقعد خليك شويه يا عم. لا معلش والله، كل واحد مستعجل بس ورابط العجله كده عشان بس انت مش عايز اي حاجه. ما انا خلاص اهو جاي والله، بالظبط 10 دقايق كده هاخد بس العجله. ايه ده؟ ثواني. ما تستغربش، مستغرب ليه يا روح امك؟ إيه اللي مستغرب ليه؟ العجله بتاعتي، اوعى بس كده عشان عاوز امشي. تمشي؟ انت هتمشي في حاله واحده، لما تب بالبلابل. خش عليا وهات البلابل واخليك تروح. بلابل ايه يا عم؟ وبعدين انا معيش غير بلبل واحد، ده حتى كمان نص بلبل اهو. اوعى يا عم بس سيبني امشي. نص بلبل؟ هو ده بلبل حيران ده ولا ايه؟ لا، نص بلبل ده لا مؤاخذه احطه في جيبك. حطه في جيبي؟ طب ماشي، انا هوريك هعمل لك ايه دلوقتي. لازما يعني بقى ايه اللي منك؟ خلاص يا معلم، وعمال اقول لك هات البلابل هات البلابل وانت مش خد راضي. المحفظه اللي فيها ايه بس سيبني خلاص. انا مش سبحان هعمل كده الله. تاني. خد العجله بقى وامشي. لا خلي لك العجله. لا خد العجله، ما باخدش حاجه حرام. عالم ما بتفيش غير جدعان اصحابي. ايه ده؟ ما سالت عليا. هات جاكيت بقى. طب يا معلم الجو ساقع يا معلم. ما انا عارف، ما انا هداك، ما تخافش عليا، مش هيجيلي بقى. يلا روح يا حبيبي. لو سمحت الجاكيت ده بتاعك.